جناوند نوچان رادیو دنگ گلدن باش گودارنجا ایرو 28 تباغ 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچان دناو روژه ده پیشکش بکن دم ده ما آزادی ریبرا پویه بلند تارنش لجگنا کمیسیون داخلی و گوت دخواز ولاد بونه وکف و مافه هویه دوی وره بجانین کمیسیون دموکراسی خشک و براتی و پیشتوانی ملی جارای هفتمین لحف کمبو و لسر سرو کنبره مجلس و سیاستمداران گودار کرد. بلند تارنش لجگنا کمیسیون داخلی و بالکشان سر دخواز ولاد بونه ولاتیبونه وکف آ کردان و دستنشان کرد که دوی مافه هویه تقز به بجانین. آرنج کد ام دکارن دستورا بنگین بگرنن. جخوا جسه پاران زده دو پاران خواه هاتنه گوارتن. جهر دم بیتر پیوستی ام اف دستوره که بنگین همدم آزادی پارز هیه کو خالن خواه هین کم بن. لبله وظفه اوه کمیسیونه آماده کرن دستورا بنگین نینه دمجارا ولاتبونا وکاف دا آرنج کد بگوتن خوشکو هشکو والا نابه تی گوتن ام خوشکو برانه منها گوشتون اینو کانه او راستی ایفاده ناکه پیوسته سر راست کرن ورن کرن داستا هی دا دریا قدیای او کشتی گشتیه بجاهیه دمجارا مافه هویه ده آرنج کد دوی ام نبیجنگل و کی سوده جوار بگره دسر بریارن دادگاه ماف امروان اوروپای راست 10 سال در باستن. آرنچ هر وا دیار کرکو سیاست مدارن کنه چرمانه بچن در وایولات دوی بکاربن وگرن. آرنچ اشارت به مجبوریت بجانین بریارن دادگاه ماف امروان اوروپای و دادگاه دستورا بنگین کرو گوت. موضوعات که انفاز یا وکف و عادل هر وا سر راست کرنن وکه عفویا گشتی دکارن بینه بجی کرن. آرنج کد دوی کمیسیون مل پیشبر راستین ترکیه وانگاوین بویرکی باویجه کو پیواجوی جالی باچل و بویرکی آتی دست بکرن بسر بکوه. یاده سلطان بozkurt کمیسیون داخلی و گوت زمان ما خطا ما سوره. جدایی که ناشتی سلطان bozkurt که کمیسیون دا خفتن وانیا بکردی حتی هستن کرن آخوی و گود از 8 سالی ما و من ده توایی جان خود جبو ناسنامه و زمان دایی که خود تکوشن کر ده کمیسیون دا دما من خواست به زمان خواه با اخوام سروک کمیسیون نومان کرد المشا خفتن من هستن کر بلا هر کس باش بزانن که زمان ما دایی که خطا میا سوره کس نکاره هستن بکه سلطان bozkurt به بیرخست که دایی که ناشتی جوا اشتی و چاره سری پشکره که کرد که دولت براستی خواه رو برواره 40 سالن تکوش ندکن. کمیسیون جه از و نزاعت تکه و رابیا کران و خوان مجلس ام به هویه که چون کمیسیونه. من خواست بزمان دایی که خواه لسر قناغ تکوشینه که 50 سالی ایشن که هاتنه کشاندن گندن مین شویتی و ویران کری مروون مین ونده و تکوشینه برزوجالان یا جباشتی باخوم. دما که خفتنه من یا بزمان آستن کرن هویین من شکستن. یعنی کمیسیونا جبو چاره سری آتی آوا کرن دستور نده که ام خود بزمان خواه ifade بکن. ام نچار مانکو به ترکی باخون مدکاری بو وی که پروتستو بکن لمنه کر جبر کو من نخواست زرار بگیجه پیواجوی لما گوت زمان میا دایی که خطا میا سوره سلطان bozkurt گوت که ریبراب طولای جلان جبو چاره سر کرنه پرسکره که به انسیاتفک دیرو کرا بو لی ام دولتا ترکی باش ناست کن بره جی خیانت لکردان کرن کومن اشتیه گرتن بسالان تجریت گران امرالیه کرن پراتیکه ای روزی تجریت دام دکه زمان شر بکارتینن اف توال دیجی روح پیواجه و دوی وره ترکاندن سلطان bozkurt هر داوی گوت دوی دولت باچه گوتن خواه خودی در بکوه او دزانن که ریبر اپو اجالان ببورنن ریبر عبدالله اجالان اکتور سرکی چاره سری پرسکره که کرده جبو ویجه دویل کمیسیون وره گدار کرن چاره سری به آزادی ریبر اپو پیکانه وکدن و هر تشت بگوتنه دا بمینه زنیار سیاست فاطمه بوستانی سال لسر پیواجه آشتی و جواک دموکراتیک آخوی
فاطمه بوستان انسال دبیجه کمیسیون جبو چارەسەریە لە مەجلیسا ڤابوویە divê demildestgavên şêmber bavêje. Tirkiye ji hukukê dûr ketiye û krîzên piralî hene û pêwîstî bi çandeke nû ya siyasî heye. Ji bo avakirina pêşerojeke aştiyanî û aram divê sedemên esasî yên meseleya Kurd bi binpêkirinên giran yên mafên mirovan demildest jê hole bêne rakirin. Fatma Bostan Ünsal diyar kir ku yek ji xusûsên herî giring yên meseleya Kurd qedexekirina zimanê Kurdî û tramvayên ji ber vê yekê. Li komisyonê jî axaftina bi Kurdî hate qedexekirin. Ji bo vê baweriya Kurdan bi dewletê nayê. Dayîka aştiyê bi salana tekoşina aştiyê dikin. Eger nikaribe li komisyona çareseriyê bi zimanê xwe biaxive ve çawa baweriye bi dewletê bîne. Divê ev zihniyeta qirêj were terkirin û pêvajo cidî weregirtin. Riya rizgariya ji vê rewşa xerab û tramvayên civakî divê dewlet li huquqa vegere û zihniyeta înkar û tunêkirine terk bike. Pêdiviya Tirkiye siyaseta demokratîk heye. Seydi Fırat, azadiya rêbera yek ji esasên çareseriya demokratîk e. Siyasetmedara Kurd Seydi Fırat ji anefer axivî û got Tirkiyeyê berpirsyariyên xwe yên navnetewî bi cihê neaniye tecrîtê hîna jî dewam dike. Tirkiye mohra xwedaniyê bine peymanên navnetewî. Di heman demê de mecbûr e biryarên dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê bicî bîne. Ji bo vê jî Tirkiye mecbûr e gavan bavêje. Li heta niha tu gav nehatiye avêtin, ev jî tê wateya bêhukukiyê, tê wateya tinehesibandina peymanên navnetewiyê. Fırat ragihand ku polîtikaya tecrîtê li hemberî girtiyên Kurd û rêbera ve guheriye bêhukukiyekê mezin. Ji bo vê jî Konseya Ewropayê demek daniye pêşiya Tirkiyeyê. Eger Tirkiye divê demê de gavan navêje, divê li hemberî Tirkiyeyê helwestekî ciddî û xurt bê nîşandan. Seydî Fırat herî dawî balkişan ser rêza çalakiyan ku pazdeh îlonê li beravahiya Konseya Ewropayê bidin destpêkirin û got. Li Strasbourgê zêdeyî 10 salin ku Kurdistanî her hefte çalakiya nöbet li dar dixin. Lê bêdengî Ewropa dewam dike. Li vê carê wê bi tevlîbûneke girseyî werin kirin. Ji bo vê jî tevlîbûna çi qasî xurt be helwesta Ewropayê ya li hemberî Tirkiyeyê jî ve ew qasî şêmber bibe. Di vê pêvajoya kritik de çalakiyên gelê me hezên demokratîk yên şoreşker rêxistin û rewşanbîran gelekî giring in. DFG rojnamewanên di salên 1990 de hatin şehîdkirin bi bîranîn. Komeleya rojnamewanan a Dicle Fıratê DFG bi daxuyaniyekê rojnamewanên di meha tebaxa 1990 de hatin şehîdkirin bi bîranîn. DFG destnîşan kir ku rojnamevan Seyfettin Tepe di 25 tebaxa 1995 de rojnamewan Mehmet Şenol di 30 tebaxa 1994 de rojnamewan Hıdır jî 23 tebaxa 1994 de hatin şehîdkirin. DFG di şexsê sê rojnamewanan de hemû şehîdên ji bo heqîqet di tarîya de nemîne kar kirin û canê xwe danê bi bîranî. Em ê di rêya wan de ji bo heqîqetê kar bikin û bîranîna wan bi serkeftinê tacîdar bikin. Festîvala sîvseyemîn ya çanda Kurdiya navnetewî 13 îlonê li Dortmundê tê li darxistin. Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanî yên li Ewropayê KCDK û tevgera jinên Kurd a li Ewropayê TJK tekîldarî Festîvala Navnetewî ya Kurdan daxuyaniyek hevpar dan. KCDK û TJK bang li Kurdên li welatên Ewropayê kir ku beşdar festîvalê bibin û daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera pû bikin. Saziyên Kurd gotin 33 Festîvala Çanda Kurdiya Navnetewî ve bibe platformek li dijî asimilasyonê. Gelek Kurd jî wê di festîvalê de îradeya xwe nîşan bide. Ji bo vê yekê divê hemû Kurdên ku li welatên Ewropayê dijîn tev li festîvalê bibin û bi yekrezî dengê xwe bigihînin raya giştiya cîhanê. Kursên Kurdî dest pê kirin.
کماله لکولن زمان و چاندن مزپوتامیا مد داره ده 5 ایلونه دا لعامده دست به کورسن پروردهی کردی بکه. هفسرو که مد داره رمزی عزیز اولو دیار کرکو و کماله جبو پیش وبرن زمان دایی که کار دکن و گوت. پولن مین کود سه آستان ده دومن هر یک جی وان پولان سه ماهان ده دومه. کسین که وان آستان خلاص دکن بشتاری پولن ما مستطیع دبن. عزیز اولا آنی زمان که پیواجوی چارسری پرسکرکا کرد را علاقه جبو زمان کردی زیده بویه و گوت. اما قیدن دمان نو ده هفته پیش ده بدن دست بکرن. دوی همو کرد گرینگیه بدن پروردهی بزمان کردی. رمزی عزیز اولو هر داوی گوت. دوی تاول دولت به کردی را لحف وره. زمان هبونه گل کرده و ختمه سوره. بافل طالبانی جوا اشتیه بانگا هفکاریه کر. سروک یکتی نشتمانی کردستان یعنی که بافل طالبانی دروژ دویمین کنفرانس دا کج 21 ولاتان بدهن که سانتیو لبونه آنی زمان که دروکا کردستان به ایش و فدکاریان تجیه. سروک یعنی که گوت ام باش دزانن به اشتی چه ددمه و شر چجمه دبه. به همان رنگی مدید که یک به یکتی ما ام چاوا بلاون و بهزن. ایرول روجالات ناوین ام بگلک پرسکره کن را رو برونه. لبه هوی جوانان داشتیه ده و جوا اشتیه جی دوی ام به هف را بخبتن. جوا جهانه که دموکراتیک دوی اشتیه آوا بکن زور زحمتی نابوری و جواکی جهول راکن. حیصد و 54 عراقی جقام پاوله بر به ولات وان و هاتن شاندن. دنافبر رهبری خواصر دموکراتیک هرم باکور و رجالات سوریه و کوچبران پارلمانتوی عراقی دا دو کمک دن پنابران عراقی یل قام پاوله هسکه بر به وار وان و هاتن شاندن. اف کمجی 233 مالباتان پیکته و هجمارا کسان بگشتی نیزی 854 کسن. لکان پاهوله به 10,000 جن و زاروکن چتین دایشه ین جهمولاتین عربی و بیانیانه. او کامپ وک بومبه اکل بر تقینه تیدیتن. فرماندار ایکی لشکری ام آمادانه برسوا هر ارشکه بدن. جه فرماندار این مجلس لشکری دایر زوره ببارنن خبات الشیتی دربار تفگر انداوی انشانه اندایشه لحرم ده جاجانسا آنهای را اخوی. الشیتی دیار کرکو قصده جقا مشلحات حسکه رقا و شاداده و باخوزه حملین اولهی پیکانینه. دوان حملین ده درباین مزن چتاین خستنه و گل قربانی دانه. الشیتی دیار کرکو هزن وان هرمن خواه لحنبر ریشان دپارزن و گوت ام چکن خواه برنادن. ام هر دم آمادن کو برسوا هر ریشکی بدن. ام اشتی دخوازن نشر. روسیه ایرشی کیوه کر و 10 کس جان خوش دستن. رایداران اوکراینیا را گاندن کو دایرش روسیه علدیجی کیوه ده 10 کسان جان خوش دستانه و 38 کس بریندار بونه. سروکر رهبری لشکری کیوه تیمور تکچنکو لسر تلگرام گوت کو روسیه با وای که سیستماتیک مالن سیولان هدف کرده. سروک دولت اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی جی ریش روسیه شرمزار کرو خواست کو معایده لسر روسیه به انفارس کرن. منو چند ناو روژه دا پیشکش کرن گودارن هجا بمینن دناف خیر و